Haleluya. Haleluya. Tuzamure Yesu bwiza. Haleluya. 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 Tuzamure twese. Haleluya. 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 Wongera tuzamure. Tuzamure Yesu bwiza. Asante Kristo. Haleluya. 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 Amen. Tusimame twese. Haleluya. Ayumbe ni bana nitimikia. Kugira ngo tuambe Asia. Tuanze tu. Ndio mimi nitimikia. Yumbe wese. Timuna wayumbe. Nasha moja vitu ya wayumbe basi. Baraza. Changu mitiga yake tupegeleze. Ushire mu gaseke cyangwa uture mu ngofero cyangwa ugira kuvuga duherekeze umuvuga butumwa. Buriya gazera akagura kara gacupa k'amazi akakanywa. Tiyakwishima. Mvuze nabi se? Nukuri taco bitwaye. Ku muntu ufite umutima ubohote umva ko umutima ukubwira abadiyakoni muze kudufasha bakomeze bafate uduseke bacemo gutya ufite ayafite arashiramo tugume twese dusangire ivuga butumwa. Nibaze babantu rero dusirimba. Ni heri kuona ufasi nini cyane. Iya bimba kwenda bingwe. Tukinyongonia aizana kwa kuwa. Shirikiana kwa ndugu. Burudisha na Mungu atupa. Haribu dunia.
watoto wa baba, watoto wa baba, moja twashika sheria, watoto wa baba haleluya, moja twashika sheria yake. Furaha ulimwengu haitatukuta tena. Ona
muraberewe bikomeye. Ni byiza kunezererwa Imana. Abikorinto ba mbere igice cya 16 umurongo wa 13. Imana umusomyi wundi wafatanye twese gusoma. cumi na gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Turasubiramo. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Amosi igice cya 7 umurongo wa 7. Amosi igice cya 7 umurongo wa 7. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo ibi nibyo yanyeretse. Umwami yahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoke, maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we ubonye iki? Mbonye timasi. Komeze. Reka dusubiremo umuyaga bari mwishi hano. Ibi ni byo Uwiteka yanyeretse. Umwami yarahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki, maze Uwiteka arambaza ati, Amosi we ubonye iki? Mbonye timasi. Umwami ati, dore nzashyira timasi mu bwoko bwanje Isiraheli, sinzongera kubanyuraho ukundi. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 15 umurongo wa mbere dusoze. Zaburi ya 15 umurongo wa mbere dusoze gusoma. Bibiri iravuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri uko biri mu mutima we. Utabeseshereza abantu ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamuhemukira, naho cyamugirira nabi ntazivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turashimira Imana iduhaye mugoroba mwiza guterana twebwe twese. Izina ry'Imana ntabwo cyubahiro. Sinzi abari inyuma nimba banyumva, kubera ko urumva ko mikrofone ntabwo iri hejuru cyane. Nimba bisaba ko umuntu yegeraho imbere gato, nabyo birashoboka. Abari inyuma nimba banyumva bazamura ikiganza turebe kuko babumva. Okay. Imana ibahe umugisha. Nizera ko ijwi mbaye nkoresha wenda nza kuguma niryo, kuko ni ribi cyane. Ntabwo nifuza ko rijya hejuru kubera impamvu nyine z'akazi kenshi, namwe muva ko rutagaze neza. Imana rero idukoreye imirimo yose muvuye gukora, mureke tuyikomere amashyi menshi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyane. Turashimira Imana ko Imana itugiriye kandi umugisha ukomeye guterana twebwe twese, abakuze n'abato. Imana ishimye ko duteraniye umugoroba tukiriho. Imana ibikoze ihabwe icyubahiro. Twese amen. Haleluya. Haleluya. Kandi kuriya umukristo utumva amatangazo ngo yubahirize aracyafite intege nke zikomeye, kuko tugomba kugaragara ku bintu byose ko turi abantu nyine ko turi abakristo. Yego siko. Haleluya. Hanyuma rero tugiye kugana ijambo ry'Imana. Bambwiye gukoresha indakika nanjye mbaye mbona. Bwira mugenzi ngo wihangane twese dusozereze icyarimwe. Umuntu mwicaranye umubwire ngo mwihangane twese dusozereze icyarimwe. Apana bya bindi by'imitambita bamwe bakita hanze kene bakabaragiye, kandi usarire wari kubona bafashwe. Amen. Aho kugira ngo nanone nyufatuke twese tukifashwe, ubwira umutima ngo wa mutima we wihangane dusozereze rimwe. Kandi naje umutima kurambira ngo sintinde cyane hano, kubera ko ntabwo naje muri stage ngo wenda murandika amanota nagize, ntayo muri bubone kabisa. Amen. Kandi nababwiye igitaramo ntabwo ari sere mu bata y'umuntu ngo ushire umuntu apfe. Igitaramo twogicukiriza aha ngaha tukagikomereza ahandi nejo bundi. None rero nanje ngiye kuvuga utuntu dukeya maze gusoma hano, ariko dufite uburemere bukomeye. Muvuga ngo amen. Abantu bose bafite mu option ya WhatsApp bafunguye bayafunge mu izina rya Yesu. Dusigane network imwe y'ijuru. Ndabona mufite n'abanyamakuru benshi hano, simba mizo aho bakamera niba ari biki. Ko murafashe ijambo basha nishika ngabona mwafashe gusa kantu katari mu ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryo kuri social media ndabakorera igitangaza. Muvuga ngo amen. Muze mufata ibintu by'imbaraga, ibintu by'agaciro, ibintu bikomeye. Izo twarabyemeye twebwe twabikorera inama turabyemera. Cyano izoza ihayifata gusa umuntu wikubise hasi yanyere mu gitaramo, tuzadushakisha uburyo bwose twagera kuri YouTube iriya hariya bazakura ifaranga tukahabroka, kandi biremeye. Muze mufata ibintu by'Imana by'agaciro, kandi muze mushigikira bacu abantu bagize ubushishe bakagira n'ubushishe bwo gukanda kuri kajya kandi k'umutuku. Uko mwese mwateranya mukazi cyarimwe aba bene ndatomererwa neza. Bwira mugenzi ngo gabanya uburoho gukanda akaboko gusa kwe. Abantu bagize ubushishe gukanda kandi k'umutuku ngo hereze umuntu amavyusi bikaba ingorane kwe. Ingorane kwe. Muri abantu bicaye hano twese uko tugize umutima mwiza, aba bacu twabateza imbere, ejo bakabona irara imuhira, ubuzima bukagenda neza. Muvuga ngo amen. Siko bwira mugenzi ngo nituvanga amatara narangiye ubakandireho nabo Imana ibagirira neza. Nta kibazo kirimo kweli. Nta kibazo kirimo kabisa. Nimuvuga ngo amen. Siko kuri ba. Siko kuri. Bagomba gutera imbere. Ariko zatanga icyo cyumva. Nimubona badahatanga icyacu. Nuko umuntu atagarusa kera ho yakanze. Umuntu yokora revanse akagaruka. Ariko abandi n'abakristo mu kanisa bose tibokora ayo makosa.
abishozo ndabizi aba bacu turaziranye ntibokora amakosa yo kudakorera Imana kandi n'Imana yabagiriye neza kuko bo umunezero ni muke mureke murebe turagenda dutaha ntiyoro hafatwa kuriya gusa afite target yo gushaka amakuta aba bacu barahagurukiye bene bya bindi birenze urugero sema amen haleluya kandi nukuri ni byiza pe n'abatarabikora mugende mubikora nuko n'abadamu mbona babikora n'abakobwa kandi namwe mufite amatelefone nawe ko murano nta kamera bakora cyane telefone namwe muhaguruke mushaka amakuta nimushaka batanga itangazo amakuta agiye gushira ntibaritangaje azoshira hano ave mu bazuru kuriya hariya bariya bacu kuriya kera barayishije satani tuzomunyurizamo gutya kitwobura Imana yobura handi dicishiriza amakuru indi wabweme sema amen haleluya Yesu ngana w'Imana iyakugezemo ushirugo bugahumurika tacho turusha abandi uretse uwo Yesu niwe turusha abatamufite muvuga ngo amen muzabura Imana ibiganza ariko Imana irabafasha Imana irabakishije kwe aba bacu Yesu arabarokoye kuko abaririmbyi icyo Imana ibamagara ni ukuririmba ibintu bikagenda neza muvuga ngo amen cyane amen dusubire muri hanyuma tuganire kubona amagana Yesu mwana w'Imana iyakugeze ushirugo bugahumurika hato turusha abandi uretse uwo Yesu niwe turusha abatamufite hato turusha abandi uretse uwo Yesu niwe turusha abatamufite sema amen sema haleluya Yesu mwana w'Imana iyakugezemo ushirugo bugahumurika iyo bite kuzozana shaka bite yayo niyo biragoye uvuga ngo amen ati bakwa tugomba gukora ibintu bisa neza siko kuri haleluya haleluya amakuru rero nayangaye uvuga ngo haleluya bwira mugeze ngo Yesu azagaruka bahagarika umuceri ibikoresho byayo Yesu azogaruka nawe makuru tugiye kuganira Yesu azogaruka ubyemere cyangwa ntubyemere Yesu azogaruka bikubihire cyangwa ntibikubihire Yesu azogaruka vuga ngo amen bigore cyangwa ntibigore Yesu azogaruka haleluya kandi ntawe bitareba waba ukuze cyangwa waba udakuze Yesu azogaruka haleluya 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 Yesu azogaruka Yesu azogaruka wibwira yuko Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa musambira Imana ibikaze kwe saba haleluya Yesu azogaruka jina la Bwana libarikiwe sana Yesu azogaruka kwe Imana yabisubahira azagaruka abantu banebwe agaruka abantu bafashwe azogaruka save the date yasohotse byanga bikunde iyawe ndizo bisubika azogaruka wabyaye n'amahoro izina ry'Imana ryabisubira haleluya azogaruka ubuzima buremereye azogaruka igihe gikomeye kandi nabwo bene data nababwira ngo igihe n'umwarimu ni professeur ariko kandi umunyabwenge mwiza ukomeye w'imbaraga
ni umuntu umenya kwitwara mu gihe ageze. Siko ba? Siko? Buriya ikizakwereka umunyabwenge neza nuko agaragaza imyitwarire mu gihe icyo ari cyo cyose ahagaze. Haleluya. Haleluya. Kandi igihe niyo ngobyi Yesu umuntu wari we wese. Amen. Igihe natangaye n'igihe kwe kiza kikuraza utakagombye kurara. Siko? Kikakuvugisha ibyo utakagombye kuvuga. Kikakwicaza aho utagomba kwicara. Kikagucisha aho utagomba guca. Mani hagucyubahira. Uko iki nico vuga ngo iki niki. Kandi tagihe nta muntu ugira igihe kimwe. Tagihe kitaza kigira ikindi kigitsimbura. Siko? Siko ba? Igihe kiza kiza ariko kikagira umutsimbura w'ikindi gihe. Timuruzi igihe turimo none hazuba ikindi gihe kidasaniye. Hari ikindi gatwabayemo kitari. Icyo duherukaniramo ntabwo ari kucyari gisa. Iki duhuriyemo nene si ukugisa. Nitwongera kugaruka si iki tuzobasanga. Vuga ngo amen. Igihe kiza kiguha ijambo cyangwa kikarikwambura. Yego. Ni ukuri kw'Imana. Uku nimba wabona ibintu bihabikunda ni igihe cyawe. Ariko hari ikindi gihe kitazuba ariko kimeze. Mbariza mugeze ngo se muri iki gihe cyawe uri kuragikora mwiki. Iki gihe Imana igutije uri kuragikora mwiki. Amen. Amen. Tukiusimba kanya gato. Cyangwa isimba bana. Umusazi baramukubise butare. Umusazi baramukubise butare hariya iruhande rwa kaminuza. Baramukubita cyane abantu benshi baramukubita. Aravuga ati murankubise kandi murambabaje. Ariko ikintu umukozi cyokora abanyabwenge munkubise mu kajagari. Kandi mwebwe muri kuri kaminuza mwarize. Iyo munkubita muri discipline nari mukumenya ko mwize neza. Ariko kuntu munkubise muri abanyeshuri biga ariko je muvuga ko sasa akajagari munkubitanye namwe sishasha. Kubera ko munkubise mu kajagari umutwe igipasu inkoni ibuye icyarimwe kwe. Kandi muri abanyabwenge arabwo mwipange hano abipasu bahagarara abimitwe abifunsi bahagarara hano abinkoni hano munkubite muri discipline. Umukunga uzugira imbaraga iyo mutaramye muri discipline. Umukunga wakishije abantu kanseri gakira. Wowe usimba mukashagara sibikemera. Umukunga uzusirimba daboro watekereje. Ugomba gusimba amaze gutekereza ikintu umaze gutagitinga ko Imana igomba gukemura byanga byakuze. Kare sema haleluya. Amen. Haleluya. Twagandisha bori vuga ngo urufunguzo ki vuga ngo amen. Kandi dusanga urufunguzo ni Kristo. Vuga ku funguzo zitatu hagere zitatu ba urufunguzo rwo gucuranga rw'umucurango gusa. Iyo nabwe bacu n'ubundi ibintu byagoranye uzohamagara umucuranzi ni machine umushire muri sala mwicare mutuze n'abana na se cyangwa na nyina umubwire ngo petit niba ari umugabo niba ari umwana niba ari umusore curanga data akore kuri ya machine mudahamuvuga takuzuzwa tagusoma ivyanditswe acuranga. Ndakurahiye uzombwira amapepo azayibwiriza. Nababwiye kare baraseka umuntu acuranga gutya umukero ukinjira munzu bacuranze mashini neza ikavuga neza. Muzi ko abantu bagira ubutunzi ariko batazi ko babwicara. Jina wana rwakisa. Ndabwira ngo ufunguzo kwa kabiri mukuririmba. Amen. Tunafurahia baraka zote za ulimwengu wako. Iyo uririmba Imana nta mutima gucira urubanza. Imana isiza igisubizo. Urufunguzo rwa gatatu ni isengesho. Imana yagushobora. Amen. None rero kubera ko amasaha agiye kandi abizi ko hano ndabizi kuko ndabazi mwese hano ndahamenyere ko watarambira. Iyo gahunda kabaye umuntu azakora ku mugore we cyangwa ku mugabo cyangwa ku mwana we akamagira gutya nyine dore ko nakishima hano nta matara menshi umuntu akamaye kuba hano keba akabarataje. Kandi kugira ngo usigare ku gatuti mutashi ahubwo notaha mbere yanyu gamwe mugasigara kuko mwebwe ni muhire. Siko kandi jezanga bapora ikintu kimwe muzamucokoza ibintu mwarangiza timubashe no kuzihangana. Twebwe ya ndwara iracyaturimo
ya indi duherukanye twaherukanye dufite ahubwo yagumye kugira imbaraga bwa burwayi bwakomeje kugira imbaraga none rero nimuzamudusokoza muzi uburwayi bwacu ntimukaza mukunda gutahakana kandi muzi indwara yacu ko ariyo gutinda amateraniro gira mugezi wo ngo nawe iyo ndwara gufate mu izina rya Yesu yo gutinda amateraniro indwara yafate kuko twebwe n'ubundi ntituzokwina ngo twaba tugenda nimushaka mugende barababishyize imashini muri zibura turavamo nk'umunani cyangwa 8 n'unusu nta kibazo dufite hakika ya Mungu siko twavuganye bo gahunda cyari gahunda reka tugire vuba bagende natwe twidorongeze hari ko 8 n'unusu gutya cyangwa 9 aho ngaho dusubire tukura kuze twumva ikimaniye tuganiriza uyu mugoro muzabari imana y'Imana. Haleluya haleluya nubwo mbivuze gutyo sema haleluya nubwo twosiriba kuri discipline Yesu azogaruka nubwo utakare cyangwa ugatinda muri tarama Yesu azogaruka basa mugeze gose uri umugeni witeguye ko Yesu agiye kugaruka natangaza chukua kitanda chako uende na amuru chukua kitanda chako uende natangaza chukua kitanda chako uende sio mimi ninasema Bwana anasema sema haleluya leta mizigo yako Bwana atabeba iki ndio ufite ukizane kuri Yesu dusubire dakika 5 basi hanyuma babwire amakuru yo kugaruka ku mwami Yesu Imana yadushimira cyane haleluya kandi ndi hafi no gusoza sindezi minota 95 naho ngaho hafi aho gusa nukuri ndabashoshe kabisa mwihangane se banyireza kandi namwe ndimutaha imbere yayo kubera ko n'ubundi ni hahandi nta kindi kintu cyo gukora kidasanzwe no gushosha imboga ukareka nayo ibintu zaroroshe ibintu nyine nta bintu byinshi bikomeye byo tuma tudatana imirimo leta magonjwa yako Bwana atabeba leta mizigo yako Bwana atabeba sio mimi ninasema Bwana anasema sio mimi ninaponya ni Bwana anaponya natangaza chukua kitanda chako uende naamuru chukua kitanda chako uende natangaza chukua kitanda chako uende muzamuri malika sema haleluya naamuru chukua kitanda chako uende natangaza chukua kitanda chako turange za saha ziraduhungumukanye na turange kumufunga gatoya gira tu baba yume banza yari tabuye umishima urahunga Joya karara urubane yari tabuye umishima urahunga
Umuco
nutangira gusenga hakika ya Mungu uzohura n'intambara. Asubiza amen. Harakani mwari mugusaba ukanyumva. Narigize ngo umuntu mwigusana nawe tumucomeke. Yuvuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nukuri kw'Imana iyo tutangiye gusenga gutya nicyo gihe turane. Ese nabyo abantu ngo umuntu agira intambara, umuntu agira abanzi batanu. Umwanzi wa mbere ni wowe. Umwanzi wa mbere utugoye ni wowe. Nukuvuga ko jewe Alex niwe mwanzi wa Alex umugoye kuruta Satani n'abadayimoni. Umwanzi wa kabiri ni inshuti magara. Inshuti ya muri rirango muri uyu muhanda. Niwe mwanzi wawe ushaka uzumuhumbi nizo umubona gutya. Uza wiruka. Ese kera bwise. Ese kera bwise mutene. Nari kubwiye ngo umuntu w'inshuti ya muri uyu muhanda. Burya niwe mwanzi wa uruta Satani n'abadayimoni n'isi n'umuntu. Inshuti ya magara. Kugira mugezo ngo mugabanye inshuti. Mubwire ngo ugire nkeya. Mari, tugire inshuti nkeya zishoboka. Kuko inshuti yanje magara niwo mwanzi wanje wa mbere. Inshuti yawe magara muza muririmbana mukumva bikajyana. Turuzi ko abana b'ambisa baririmbye bumve. Abakobwa banje baririmbye bumve. Turuzi ko wawe uwo niwo mwanzi wawe niwo inshuti yawe. Nawe uri buryo bwawe niwo mwanzi wawe wa nyuma uruta Satani n'abadayimoni. Gusa ntukazumukomesha gupfa jina Yesu. Ariko uzumenye uburyo mwitwara kuko inshuti yawe magara.